إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كتاب التوحيد قال من مهر واحدكم مدني يفوتك مصنف رحمه الله بيان كرابا فاتريس ابن باب أي مي بابك مصنف رحمه الله بيان كراب مبني الله سبحانه وتعالى فيها ام فرات الدك بيروتي نوموغه واك منگه كوريگه بابوغا algon menge hittakoga onnan je emme mativeri lobbaki Allah subhanahu wa taala onna lobikan adi lobban algon menge hi ekkon huskuran jehenekam go ah bayan kor adi lobiga Allah ehm farate bawari kurun e shirukamuga musannif rahimahullah bayan kurafan kit qur'anai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ge sunnatu galiga effoga mi bamuga bayan kuraf mewani birweti umai khushu'aterium oti hameken ekalang hadratakkan adi birweti uma khushu'ateriumuga Allah subhanahu wa taala fiwa em farate bawari ko fikam ganama eive shirku gamalato terim wa kamekkom mi bamuga musannif bayan kurafa ayataka ibn hadis to mana umwani Veitvedia de haftage darustoga umen fahakuf miri algon waadakkam fashani mi babuga musannif rahimahullah genna fa emme fahu hadis ei vidalwani wa anna Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala man iltamasa ridha Allah bi sakhatin nas radiyallahu anhu wa arda anhu an-nas wa man iltamasa ridha an-nas bi sakhatillah سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيحه. حديث كماني عائشة رضي الله عنها كبان رواية جنبه هم كشرن نبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث كربيه من التمس رضا الله بسخط الناس ميستكونج نورهما إكوجا ويس من الله جرسون هو دم مسيك كراميها إله قرصهم كماغو اختيار كرامية أي إكمل جسوا ميستكون كتة من روحهم كمغاويس رضي الله عنه الله قرصهم جميع اللبين وأرضى عنه الناس أدي ميستكون روحهم بس أين اللبين ميستكون مقبول كم بس أين اللبين ومن التمس رضا الناس بسخط الله أدي Allah subhanahu wa ta'ala ge reward nugutuma ekwes ekalage reward nugannawa kankama aragena genkam ga vias mistakunge ruhum hoda mihunge taid hoda masay kura miha sakhit Allah alayhi miha gamachan Allah ge kofa ekalang reward nugatum labwa hutte wa askhata alayhi an-nas adi mistakunge nuruhumai nafrat terikam bes emihe gamacha anna hutte hadis riwayat kurawi ibn Hibban sahih mitanga musannif rahimahullah mi hadis ke naf mewani mihun deke mihun birun mihege faratun asane hingamono jomattaka emihun hitugonna ruhun hodumattaka Allah subhanahu wa ta'ala deke birugannan hamekene jehe hindugaves mihunge faratun asdane kamaka rakkaateri uma ebiretum rakkateru mattaka mihun deke birugana mihun rusmattaka masake mekura maqsadaki timayaki mistak meduga maqbul mihunge taida e lobelifawa vihaves gina bayge lobbai taido oy mihe kamuga won enaga maqsadaki ena qabul kuregotuga e maqsad ena hasilwani mihunge taida mihunge rohun mihun bona goton olek mihun taidu kurakandaka mihun support kurakandaka taidu kok erun mistakunge gina mihunge ruhun libenakam ena qabul kuran enamas natija me annani hen gotaka
kainatuga Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuga fardaage fahatuga forifawa ekalaange ilahi sunnatu e kankan hingom medani ena beerufurun eja hisaba eddimalaka no enaage maaddi hisab takun dakka natija ennu fardaage foragahoga Allah ta'ala ga hadratuga kan hingamunda magak e mitanga bayan kora foni mihun kiteme nuruhun kamu gawiye semihege maqsadaki Allah rehwadi gotun hodun kamu gawanama enen Allah gurasoma mistakunga ruhumas liben ei Allah subhanahu wa ta'ala evves aledeke lobe wordigam fikam gawanama odutakuga ekan elan kure miveni mihaku deke Allah subhanahu wa ta'ala lobe wordigam fiye hadis ga bayan kure fayuhibbu ahlus sama den oduge ahulwerin emihe deke lobe vet adi oduge ahulwerin ebai malaikato mihe deke lobe vejjekam gawanama e wahaka urtoge elan kure bimuga emme farattaka e wahaka elan kure meena miheku deke odutoge ahulwaren lobejje fai tibame hon emihe deke lobe wash den bimuga Allah subhanahu wa ta'ala emihege qabul liuve emihege mistakun ihtiram ko qadar kora mistakun meduga matveri faratekkamu gemi havede ei mihun russan ena awluneti enno ei mihunge ver raskalang russan onnet ei mihunge hittak milkuegem wa farataki Allah subhanahu wa ta'ala hittavani ekalange appuluge ingili fulutawteren de ingili fulu deterege nabiyya sallallahu alaihi wasallam diskuraf ekalange iradu kurabe gotakan e hittan furuluwai ehm vima mistakunge hitta milkodigam wa ilahu russum hoda masekurum natija kawani emiha kamedu mistakunge hingewun emiha ka mistakun loba ihtiramay qadar libun ennames einage sida amazaki mihunga ruhum hodun kamuga ifa ekamaki man Allah haram kore bekamekkam gaviyes emagun hinga kam gawanama Allah gursomes nulibene adi mihun garuhum semihe kan nulibene imid agum barabboda vistaran je noktai agun menge duniyege tafatu fannuto gahulurin agun fennana bay faran emis mihunge tafatu fanni harakatak lavakule mihun lavakule lavakiya mihun lavakiya nasha mihun nasha hiwatuge bar harakatak kuram feshima washa washage mihunga attakachi ufuli mihige taydu kura war maqbul mihikamuga eena khudu deken timanna mehar war mashhur mik ekamako emihige akhiru natija ka vegen dani Allah ge kofa ya azab emiheka hagwegen diu adi ebuna kantattoga emihunna taydu kura kam bala mismihunge hittoga emiheka meduga evves qadaren ihtiramek nebbay gotuka vegen dani emihun shaytanunge visnuntaka tabavegen e fahish magtoge hinge dossorga emihunnaki mistakun alala mihun war samalukan di mihun kamga vies emihunge e fannanunge faratun efenun riitikamai emihun aduga ehuri alagatumai emihun ejesse waniwanige harakattoge kulayai adu fandu e gos muskuli halata gos isabun ferige mihun magumatiga ellala fotos balawastuna ei mihunge ihtiram netima mihoku bayke ihtiram mihege ihtiram ko fikam gawanama emihoku muskoli yes emiho komme halataga dies emiheka amedu gonna loebbai qadar ebe gitu gonna ekam ko ehne no medu algonme midennevi kantattawga mashhur kan hoda mehun nameduga mujtama odeke mundani fisari awa arafa fisari awa ossi ei duniye golumba ekkam ga wes bayaka nenga adi olumba ekkam ga tarihuga liye wonas emihunga tarif emihunga wahaka agumen dakkani ki emihuna hamda taarif kora gotegge no em lobe desetere ko mi algon menga hayat me defenna muda manzar mihunge taaidu hodan mihunge support hodan koramunda midenne haram kantattaka egitire mihun waddamunda maseketta natija ka vegen dani akhir natija ki emihekan Allah ge kofaya azab hagwe mistakunge laanata malamen hagwe mihunge terega sevis qadaren ihtiramek nem mihe gotuga emiha duniyai nikumegen dium embima mihegge ruhun hodume no maqsadaka wamwe algon mengeru maqsadaka wanjeni Allah gurussoma fusse hodu mihegge faratun asane gellumen nikamedikame awgomen miho kame kofaneti e biru ei tauhid ga ahluwarin gannanje birenno Allah ameken awgomen biru gannanje embege mitaga nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kura afoni man iltamasa ridha Allah bi sakhati an-nas mistakunge nurhuma ekwas mihun nurhe baykangam kuri ekamakos diyunu gawahi gote wahikama kangwa fotiya ekamek galgon mende mihe garumaka banaka nuje
මීහකු තිමා දෙතරේ කංකොෆාන ගොත බලාගනුජේ දීනුගේ එකන් එක්ගෙන් එයි අලගොන් මෙන් ඔලම්පිකේ අල්ලාහ් ගොරස්සන් ලිබුනීම මේස්තන් ගොරු මුස්ලිමේ ඒගේ නතිජා කි අල්ලාහ් ගොරස්සෝම මේස්තන් ගොරු මුස්ලිම හැම වමන ඉල්තමස රිදන් නාසි බිසඛතිල්ලාහ් අල්ලාහ් කෝෆා හුරිකම එක්කම ගාවියස් එකම කාරාගෙනගෙන් වියස් මීහුන්ගේ රුහුන් හොදම් ෆරාෆියම් ඒගේ නතිජා කි අල්ලාහ්ගේ කෝෆායයි මීහුන්ගේ නුරුහුම් බසේනේ ලිබිගෙන් දියුම් මී දුනියේක අල්ලාහ්ගේ සුන්නේ එකලාගේ කංකම හිංගම් මුන්දා මගු එමි මත තෞහීද් ගහලුවරින් වංජේනි එමිහුන්ගේ හුරිහාවස් මක්සදකි අල්ලාහ් ගුරුස්සෝමා ෆුස්සෙන් හොදු আদি මීස්තකුන්ගේ ගාතුම් මීස්තකුන් කොෆාන කමක බිරුම් ඒ නෝ මක්සදකි ඒනාගේ අස්තු හගීගි මක්සදකි මිදෙන්නේ ගොත අමලුන් කරන් කොන් බානම ඒනාගේ මක්සදවස් හාසිල වානේ දුනියේගවස් আদি උඛරවි හයාතකස් බල්ලා මේ දාගොන් මෙන් දුනියේගේ දෝකොෆා බොඩති ඉල්මුරින්න බලාලම ඉල්මි මජ්ලිසෙග්ග ඉමාම් අබු හනීෆා රහිමහුල්ලාහ්ගේ වාහක නොදෙක්කේ වෙනුදේ ඉල්මි මජ්ලිසෙග්ග ඉමාම් මාලික් රහිමහුල්ලාහ්ගේ වාහක නොදෙක්කේ වෙනුදේ ඉල්මි මජ්ලිසෙග්ග ඉමාම් ශාෆි රහිමහුල්ලාහ්ගේ වාහක නොදෙක්කේ වෙනුදේ ඉල්මි මජ්ලිසෙග්ග ඉමාම් අහ්මද් බින් හම්බල්ගේ වාහක නොදෙක්කේ වෙනුදේ ඉමාම් බුඛාරි ඉමාම් මුස්ලිම් එබේ ෆුලම් මුළු දුනියේ කංකොලතක් තිබේ එත මිලියන් මුස්ලිමුන්ගේ මේ එත මිලියන් මුස්ලිමුන්ගේ ලෝභි හොදාෆෝනි එමිහුන්ගේ ෆෑසා හරද කොගෙන්ත එමිහුන් ගෙදර වලා දීගෙන්ත රඩරගස් කැම්පේන් කොගෙන්ත නෝ සුවාලකි කිහිනෙන් හේ එත මිලියන් මුස්ලිමුන්ගේ එත දුනියේක මුස්ලිමුන් ගෛර් මුස්ලිමුන් කම ගාවියස් එමිහුන් කුෆා මසකතාම ඉහ්තිරාම කදරක නසරකුම් මුළු දුනියේක ඉන්සානු ඉන් හගීගි අදුල් ඉන්සාෆත් තායිද කර කොම්මෙ මිහ ඒ මුස්ලිමෙක්කම ගාවිස් ගෛර් මුස්ලිමෙක්කම ගාස් ඉස්ලාමී බොඩේ දන්න බේකල උම්මත ඉන්සානිත කොද්දේෆා මසකතන් ඉහ්තිරාම කදර එබේ ෆුලුන් හොදා ෆවනි එබේ ෆුලුන් රද්දෂ වඩාගේ එමිහුන් කාරීගා තුම්මන තායිද කුරාෂේ කියාගෙන නු අදි කොබාත එබේ ෆුලුන් අමිල්ල මුදල ෆාසා ಖරද කොගෙන නු අදි එමිස්තකුම් බුණා ගොත කන්තත කොගෙන වෙස්නු එමිහුන් රුහේනි මිහින් අදාගන්නේ එමිහුන් රුහේනි මි හදීස් මිගොතර රිවා කොගන්නේ එමිහුන් රුහේනි මි හුක්ම මිහින් බයන් කොගන්නේ හෙන්න නෝ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රුස්සවම ෆුස්සෙන් හොද මසේ පුර වීරුග එයින් කොම්මෙ බේකලකි එත බවර අනියාතක බේෆුලන් කම් ගලි වඩන් තිබේෆුල අබු හනීෆා රහිමහුල්ලාහ් ජලලි ඉමාම් මාලික් රහිමහුල්ලාහ් අදබ්දවි ඉමාම් ශාෆි රහිමහුල්ලාහ් ගතුල් කුරන් හාදිර කරවම් අහ්මද් බින් හම්බල් රහිමහුල්ලාහ් හයාතුක බොඩ බේ ජලුගේ හෙද කරෆ එකමකෝ මුලි ඉන්සානියතුගේ ලෝභි බේෆුලන් හොද්දා ෆනි අල්ලාහ් ගුරුස්සන් හොද මසේ කුරිමා එහිත්තෝගවරි ඉලාහුවනි මිස්තන් කුරිමතේගේ මක්බූල් කන් ලියවෆ් එම්වස් ෆාසයි ලාරියේ ಖරද කොග්ගෙන් එම්වස්තාක මිහුන් එක් කොග්ගෙන් එමිහුන තායද කරන සපෝට් කරන වාහලක් යගේ නෝ මුළු දුනියේගේ මක්බූල් කේ බේෆුලන් හොද්දෙවි අද එබේෆුලන්ගේ මක්සද වෙස් නොවේ එබේෆුලන්ගේ මක්සද කි අල්ලාහ් ගුරුස්සෝ මාෆුස්සෙන් හොද එහෙම නොබති ඉස්සතරක මී අගමන ෆෙන්නවද හගී එහෙම මීහෙගේ මක්සද කමගා වෙජ්ජියාව දෙ මීහුගේ ෆරාතු ගන්න හොඳ උතේකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකම ජාමින් වඩගම් ෆෙ කමෙන් එකම කොන් එනේ වෙස් ගෙල්ලෙම නෝන එනගේ මක්සද කි දීන් අංගා ගොතුන් හිඟුම් කම ගවානම අල්ලාහ් එවනි එන රක්කාතරි ප්‍රොෆ් එකම අගමන මෙත් මොනේ එන්නු දීනු වහි ගොතෙන් ඔති මේ ගොත කොෆියන් කොම්මස් බයකු දති කොගෙන් අලගම රිස්කු බන්දු වේදානෙත් බද රිස්කු කි අල්ලාහ් දෙවවා ඔෆිස් සමා රිස්කු තිබෑම රිස්කු වනි උඩුගේ අල්ලාහ් අංගෝ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض يرشق أهل ورين إيمان بتقوى وربي نمتي من إله وداي بمن بركات ودورتن ولواوشي هنكم كميهم يقولون قبول كريك هم رزقك الله دبواج أي مية كبندو كرويتشنوت يقول امتحان تكوري متوانه هنما سامتحانه كأنك كامياب الجيام Allah subhanahu wa ta'ala mistakunga undagutakun ebek rakkaateri koddewana hennemes enun gotaka agum diilala afikam gawanama ekalaanga diilali farata ka agum hawal kurba mi musannif rahimahullah babu gennawa fa hadis ehme tauhid ga ahulwarin abadus ebefulunge diriulun emihunge diriulun ha wet kurmundani mi got hem malgon men hayatuga tauhid ha muhimmoni miha sida ko hagigi manzil maqsuda wasil kodde ದಿಮದಿಮಾಲ ಕತಿಗಚ್ಚ ನುಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ದಸ್ಕೊದ್ದೆ ಎಚ್ಚಕಿ ತೌಹೀದ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಏನೆ ಮಾರಿಫಾ ಕೆಂಗುಮಾಯಿ ಏನಾಯಕಿ ಕಾಹ ಕೆಂಗುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅದಾ ಕೊರನ್ ಜಹಗೋತೆ ಎಂಗುಂ ಅಳುತಕುನ್ನಾಮ දෙකෙන්ජೆ ಎಂಗುಂ ಏಗೊತುಂ ಏನೆ ಹಿಂಗ ಕೊಮನ್ ಏನೆ ದನಿ ಸೀದಾ ಕೆಂ ವೆಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಮೀ ಅಕೀದಾಗ ತೌಹೀದ್ ಅಕೀದಾಗ ಮತವೆರಿಕಂ ಅವಗಮನ ಫಾಹ ಕೊರೆನ್ ಅದಿ ಹೆಂವೆ
tawheeduga ahuluwaringe tawheedu kankam feturuwa mistakun hurassalaniwes ei kivegen ei tawheed rangala dasko fikam gawanama eeneka demmihege muunaka kandurage belumen onna eena angane allah gengeun egota ene hinga mihunnan ena dilala undaguwan mihunnan ena hallala undaguwan ei enenge hellenjeri mihunnanunka ena ulanjena allah enge gotak ei gotan uleka insanu beenun wani timanna bone abune chekkagen timanna denima dinge chekkagen timanna bona gotaka wahan dakkan ulag insanu beenwa ei insanu beenuwage mihun alwati kuru ekam tawheed danejjiyamu erum mihun alwati kama kanudane mihun dani allah alwati kama e usulun ena hingani එහෙම algon menge hayatuga tawheed ga muhimmukam min de hekode efo musannif rahimahullah bayan kura foni fihi masail ni babun nerewuna faadat الأولى فرتمي تفسير آية آل عمران के सूरत आल इमरान का आयत के तफसीर में इंगे जई मुसन्निफ रहमहुल्लाह बयान करा फुरतमा आएंगे इन्नमा ज़ालिकुम अश-शैतानु युखव्विफु औलियाअहु फला तखाफूहुम वखाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन ऐ शैतान आए शैताना एनागे वलियुं एनागे रहमत्तरिन बिरुगन्नवनि अल्लाहुनुम फरातक बिरुगन्नवनि कदेवन्न मिहिम बेदाने एहम बेदाने එංග දාපාන මීනෙන් වේදාන දෙංග දානි කීනේ මිහත්තස් බිරු අල්ලාහ්නුම් ෆරාතත් දෙක මිහුම් බිරුගෙන්නේ මට්ටක ඒ ෆරාතෝගේ එදුන්තක මිස්තකුන් දීලාලු මට්ටකයි ෂයිතාන අකුරක අවමන් කුරියෙක් දරුස්කස් ෆාකුෆානි මේ ආයතුගේ මුලි ආයතුගේ ආශ්‍රි වාගතක බලාලෙම එංගිගේ මෙදනි අහ්සාබන් ගොරාමයාග මක්කාගේ මුෂ්රිකුන් ජමායෙන් හදාගෙන ගෲප් හදාගෙන පාටි ඒ ජමානු ගන්න ගුලිෆාව ලෂ්කර් දන් එකි ගෞමතක මිහුන් එක්කොගෙන් මුස්ලිමුන් අදෙක්කොල හංගොරාමෙන් ඈම मुनाफिकुन बुनी अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन नासु इन्नन नास क़द जमअ लकुम फ़ख़्शौहुम मुनाफिकुन बुनी कदेमन अदेकोल मिहुम हंगोरामे जमावज्जे कदेम बिरुगन्नाश कदेमन केमेना कुरिमच्चन दुवेने कदेम मिहुम बलि कुराने हुरिया गोतकुस मिहुम गिने हथियारुस गिने बिरुदक्कम फरीमा क़ुरआनुगा एबे फुलुंग वाहक बयान कुराफनी एबे फुलुंग विदालोय एबे फुलुंग हाल बयान कुरा वही कुराने फ़ख़्शौहुम मिहुम बिरुगन्नारे बुनीमा फ़ज़ादहुम ईमाना ege sobun ebamunge iman terikan ituru gente washagen jamaake lashkar bodo emun iman terike ituru wa qalu emihum bunni hasbunallahu wa ni'mal wakeel aharmen allah fude wakeel kurumuga emme hefarata ki allah ehma agon men allah wakeel ko gen tibba den ehem farata dekke aharon biruganna wa mudakkash allah aharna fude ahum etimad kurne allah shekalaga agon men kanka nimma defane ekalaga nimma defenden babo kan ei kamenno algon men kiten babo vies ekalaga hen gotaka nimma fe ma ugun quran kames nonna algon men etimad kurani allah wa ni'mal wakeel ekalaga ei wakeel pura farat totre emme mativeri farat din fanqalabu bi ni'matin min allah wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwan allah din allah subhanahu wa ta'ala ibamuna devi mativeri niume nasru ekalaga ibamuna devi adi mihun evs gellume e kafarna nodewun adi allah gurosso man emihun tabawi wallahu dhu fadlin azim allah materi wanta fadlan terikum ilah veri ilah efo dem bayan kuran mi aaye innama dhalikum ash-shaytan ay shaytana yukhawwifu awliyahu eenage awliya waliyun eenage rattein rahmetterin emen birugannawani allahunum faratat fala takhafu emen take biru nogannash وخافوني تمن إله بروتي واش إن كنتم مؤمنين تبامهم إيمان وبيكم غوانما هم الله إيمان وانما إهن دكا بروتك برونو كناش تمن إله غموغا تمن إله بروساوي تمن إله وكيل كوكين آخرمن الله فودي بوريكن تبنيا تمن إله كلامن فودي نيكمان itu recce bermen wane Allah ekam fudda debban mi ayatu ke tafsir engeji dem bayan kurave الثانيه devanai tafsir ayat baraa سورة براءة آية توبة سورة آية أشار وناي إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر مسكتن آراست كراكن كشوري آراست كران ونقولتم مسكتن آراست كراكن كشوري الله آخر الدون إمام وأقام الصلاة نماذ قائمك وآت الزكاة زكاة دي ولم يخشى إلا الله أدي الله منوي إفس فراتك بيروتن وامه أستو هجيتو مسكين آراست كرا مهم بصفيك نعم الله نم فراتك مهم بيرن نقولنا أولئك أن يكونوا من المهتدين إبامهني تدمغ لبون جاب فاوا جاب واجب كرا وابيك ماني كبامهن كي
tedumog libfa bak timmana faada ekkamga musannif rahimahullah bayan korin babun nerawun faada tawterin tafsir ayatul ankabut suratuga ayatege tafsir smita bayawenga je ankabut suratuga dihawanay wa minan nasi man yaqulu amanna billahi mistakun terega ve bayako timammen allah iman vejjame buna fa idha udhiya fillahi dem fai allah ga maguga taklifen undagule musibate tahammal kuran jehijja allah deenataka ufulan jehijjam manike deenan ena olumuga sobun deeni kamegga olumuga sobun wat allah enge kama kiyamanteru sobun ene undagule taklifen mujtama'un liban fashafiyam ja'ala fitnatan nasi ka adabillah mihung faratun enen e kurimativi musiban allah ga azabu fadechekkamga ena hadate ek mane ke allah ga azabu mistakum filan islam dinaben fadai ene mistakum faratun e kurimati musibatun rakkawa amwegen islam din dukon ena murtaddu edet ei baymun ahiwan islam bi maden wane biskar gellu mellibik islam bi maden herene huriha kame furimef ene nu islam bi mas allah subhanahu wa ta'ala insanu imtihan kuraba ko bakan imanu ke ahulwarin tren teduren ki ko bakan deguren mi ayatu ke tafsir sayin ke jam ehme arabi'a atar wanai anna al yaqina yad'afu wa yaqwa yaqin kan ei ituruwe balika shiwachek ane kimiha ge iman kamake ituru swach unive swach ek mane ke bayingira waran iman kam wargode hunna anbal tangola baliyesda adi kimihunga iman kam anekonga iman kam tafatuan ei mitaga mi faada musannif rahimahullah nanga afani inna min dha'f al yaqin an turdi an-nas bi saqatillah miha ga yaqin kamge balikashikam ge teremwa kamake aqida ga balikashikam teremwa kamake ei allah go nurussawma ekwas mihunga ruhun hoda mase kurmat mihun ruheto allah rewad nukanna akanta karagan sei egmane kenage iman kan yaqin balikashwani envima mitanunge bedehe ko de ei iman kamaki inwata yaqinaki warogadawe balikashiwa kamek efo den bayan korani al khamisatu alamatu dha'fihi wa min dhalika hadhihi thalath de iman kan balikashumuge alamat takve egitere tinka ben mitanga musannif rahimahullah bayan korafoni agun denne mi hadis nabiy sallallahu alaihi wasallam have mi riwayat ko ufula afane ke fan basfule kam hennas mi hadis ek sah hadis enno mege maana rangalokama ilmar vidalone mitanga e gennafa tin kamaki ek mane ki mihage yaqin kam balikashiwa tin kamaki ei mihunge allah ga nuruhsewma reward nugatuma ekwas mihunge ruhum hoda mase kurma wa an tahmadahum ala rizqillah yadi allah dev rizqaka mihunna ta'rif kurma rizqaka allah devwa chekam ege ta'rif mi hagugoni insana hame keniyana agol allah kamek gamiyak medure kurabwima e medure gwaag bunam masse no hennames ei hame ken rizqu ge magan asas kam dekigen insana ka ta'rif kurum hodeno rizqi allah devach ekan handana taranwa wa anta dhummahum ala man lam yu'tika allah adi timayan nudevve echche maccan echche nudevviti mihunna adi ben echche go nine echche nulibuniti mihunna adi ben echche go mi tin kantam mi mihaga yaqin kamge balikashikamge alamak toterim wakam allah rohwad nokatuma ekwas mihun rohum hoda mase kurma allah de rizqo ge macca mihunna ta'rif kurma tibayan ecche nudevviti nulibuniti mihunna ege badbas raddu kurma ei mitin kan tammi timaga yaqin kan balikashikamge alamak toterim wakam as-sadisa hawanai anna ikhlas al-khawf lillahi min al-fara'id allah subhanahu wa ta'ala biretumga ikhlas teru ek mane ke mi biruetuma khushuet terikamga evves faraten evves minbaraka bæveri nukurun allah ek ei farduge terim wakam komme lazim kamek fardu ka engeni egota ek nukurima ege natija ek enen azab libun kam gawat emeje ek mane ke idikol wajibu ekamuge nurakka terige miha shiruka kufra engada kankai allah ekkon hem farat edge birudu am farat em bijam allah fiwa hem farat edge biru nogatun ei kommehen lazim kandatto terem wakam as-sadisat hawanai al-sabi'a hawanai dhikru thawab man fa'alahu efaden kan koffi miha ge sawab gawak aneke allah subhanahu wa ta'ala fiwa hem farat edge biru nogannanya enak maqsada ki allah grosse hodun kam gawanama ei waram matveri dharmaya sawabori kamek
Allah subhanahu wa taala emihe ekalangu russumai adi miistakunge ruhun enettaka livwan adi qiyamet do enage daraja Allah subhanahu wa taala matiri kurban athamina awwanai dhikru iqab man tarakahu ekan dukolla fi miha huri iqab gawak Allah gu russum hodun dukolla fi miha kan huri iqab gawak ekalangu russum huri magu duko mihun ruhun hoda mase kofiya e gahuri nuba natija gawak ege natija ki emihe kan Allah ga reward egatum vesnulibun adi emihe ke maqsad kattaka awlu maqsad kamgawa mihun ga ruhum vesene nulibu agun mekian takun takun ojehidu ekolum vesnulib mikolum vesnulib evves takun labwa anda diu divin kan famfulun diu ena ga maqsada idikola kankam vegen diu emmi afada musannif rahimahullah ni babuga bayan kurafun effoga babu nimmo alabwaf أقول مهاسم في القرآن دعوتي بترسنا باب أي وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين تبامهم إيمان وبيك مغان وهم يكن الله وكيل قراشة بسفلم فتاة فباب إلى تكرر أقول من عادي تدوه غريغا مي فتوغ آفيلا ولا كأكم بدو كلنا هذا وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.